of the calling. I therefore beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. I therefore beseech you to walk worthy of the calling. I therefore beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. I therefore beseech you to walk worthy of the calling. I therefore beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Kulay pibaro sa jisin kapendap yang ada kejingkemen bangio ekalat banwan syapi. Lamagan ke program ke bangai kerteng na kami ke Jingiaphylliew Jingmut. Prabanget bati parlog bait ngilay pet syapang kijing hikai kijong Apostle Paul lengba ke city jong usya ki Ephesus. Ka ni kata yo nginya pet syapang ni ke subject ke bas no tenat do kata. How God rescues us. KUMNO BLEI PYNLAIT-IM yang ni. Pralog syua bangnya duai. Atau bila ju berkat atau pilong bo bitor bo BLEI PYNLAIT-IM ya pi nagapop. Atau bila ju berkat kay kabala penlong yu BLEI la se bum la ekane ka ek baro. Atau kadai kijing ai jangu atau kadai kijing jangu. Atau kadai kijing kwa jangu BLEI bangi kibril nginya don sa sin pat badu. Lesa kini baro kijing kali ngila banong ho dan yes. Hoy akan ni kasingi ni bersyang banya. Ti jeliu kendiat habi dew kene benta bat nginya penlut por kat bangi puli na ke city ke jong pol sikinong Ephesus. Chuan ya chakmat tu nginya duai. Upau BLEI jungi bab ni. Kano ke pendap yang ida kijing kemen go try ke por kum kan ni. Hak bangi la ban ti jeliu shusho. Ti kijimut na kaktin makot jome. Kadwai kerpangai ko try jisube ba meo BLEI menyalam yang ni. Meo BLEI mengerku yang ni. Kat bangi play kaktin jong me. Kalong ke city ke belengkot nrai kita shibon ke power back messages akan ke city kerku kerpangi go try kelam ngin la ban bat ban snotho ya jing temu jong men ko benta jing im jongi map yiki pop kiran kang jongi try play wang jing much berkat jongi kang mense makot ula pati kai ngi kan ke singi mangi duai ke kerteng jong Jesus Christ. Amen. How God rescues us. KUMNO BLEI PYNLAIT-IM yang ni. Ni ai bet sa jing pulis ang. Ini pai sya Ephesus kelenong baar kerkot basau bat basan. Andrei BLEI ulalong ubakandrei ke jing isen ai. Namar ke jing it ke bakrau jong uda ke ba la it yangi. Wat menbangi lalong kibayap da ki jing rengkang jongi ulapan yangi lembat ukris. Da ke jing IA lapan yapi. Kane ke side note ke blathot de ki copiers jong ke Bible. Ngimtip meno kene lapau rai kene ke commentary halor kene ke khat
balapan im yangi dagajing IA petang dagajing IA. Prabangai habingi pai shapang gajing it kejong BLEI. Habingi pai shapang gajing it kejong BLEI ni tips kem bo BLEI ula it yangi hadu kata-kata. But ni tip ko prabangai be it. Budai BLEI hejing sha bla it namar kejing kenrei ke palat liam ya ke bang nimla ban thaw ya ke bang nimla ban smooth ho. Takadaw. Ulapan im yangi nakapap. Hawat mapi mangai ngeladai hejing sha ban yap. Nim don hok hejing sha ban im hadu gini gisingi namar Henry tang bat tang namar kejing IA kejong BLEI ke palat liam ulapan im ya pi bajana. Apostle Paul u kedaw hang ni ban namar kejing it kejong BLEI u BLEI ulapan im yangi lembah kejing IA. Kejing it ke kenja BLEI, kejing it ke bengimla ban tau, kejing it ke bamju kemi lenti. Panyok keliang mereka bersyukur ban ai, agape love. Marbu BLEI uisen yangi, marbu BLEI it yangi, tadaw ulapan LEI-IM yangi. Ko gilok ibe it changa. Ngi mane ya u BLEI u baklan bor tam, ngi mane u BLEI u badap kejing kenrei, kejing IA, kejing isnei. Kejing u BLEI ulapan LEI-IM yangi naka ko gilok ibe it changa. Nama kejing it kejong BLEI yangi kalong kebakrau hadu kata-kata, kebejeliu hadu kata-kata. U BLEI ulapan LEI-IM ya piubat yanga. Na kejing yap syakapop. Na kejing yap lane kabainong jongapop. KUMNO ngidap da kejing kemen hakane kasenggan pentip ya pi barok ki prabangit ba it. U BLEI u it shisha ya piubat yanga. Takadaw. Wat larangi long kita kijat benreu ki bam don hok pan pediang ya kini kejing ai kejong BLEI. Reu BLEI la shuthe lot book hangi wai pi wai. Prawan nga shukwa bangin ya pai. Shaka nega video ke belengkot. Tu ni pet kendia. Here's a shot, as you can see, at the top of that shaft as everyone peering intently down that hole that they dug parallel to the 8-inch water well shaft. All three major television networks have interrupted their programming in order to carry this. It started out as a simple story. It's ended up being quite a dramatic one. And Pete, here it is. Yes, this is it. The pictures are snapping. The crowd is cheering. They're trying to quiet it down as they bring the little girl up. There she is. There she is. She's got a lot of mud and debris on her. It looks as though her forehead is badly scraped, but her eyes are open. When Jessica arrived, hospital staff was on hand to cheer her on. The toddler was accompanied by emergency medical personnel who had been instructed by doctors not to treat her, but to just rush her here, where she was immediately taken into the hospital's trauma center. Kani kadai kejing jia, kebala jia, usnam kat kendai sebab prapo henyo. Hagba ke Jessica McClure Morales. Kadang kat pra benai karta. Kelahap hapo kapung. Kebelati harut kaying jomka. Kikme kikpa kidang don kemekat pras na me Kidang shu yathok, bat kilayo ini kelung. Hadin mikilayo ini kelung kat baga keme kidang lecha ying ban answer ke phone call ke Jessica kelamare syakata kapung ya ke baki kelam pendon kam show kani kapung ke don palat ar popot ke Jessica kelahap hapok kata kapung rabunge kijing itu kana ga ong ba la shimpor kumbasan popra kenta kenti ban say shabar ya kani ka brio kani ka lajia Midland Texas bakala jia ha kani ka nong kendong Henry kani kijing itu kana
Kelalong ke jing itu kena ke balak tak jur ya ke ri Amerika bro ke baik. Kelalong ke jing itu kena ke balak tak jur deki brio kinong shong baro. Hoi larga largi tip syapang ke way ke documentary ke belami ke People's Channel ke Jessica Morales ke sans na menshua. Kat bakaladon ko malay pus na mentales ke laban on live sans na me ke kad mau sa ke tugas ngi. Hoi ke tugas ngi. Ke kami ke shula ban yos ngau ki jing yam jong ne ke kon. Ke kami ke shula ban yos ngau ki jing lenyar jong ne ke kon re hateng ini kelung ilarwai. Ila khot ya ke kerteng jong ke kami kamla ban na ki rescue team kilawan ra ikitiar gitar jom ki kila persyang ngajing syaban PYNLAIT-IM dag basutan ini kelung reki klamla kila hapan drill ya ka shaft lane ya ka Jingiaphylliew lengbau mau siang uberben bakla shimpor kemasan prakanta hadu baginda yo ini kelung ketua video ke bapidang spet mentan kadai ke jing itu kana syapang ke rescue mission kebala takjur jiki long sem ki babon hari Amerika hai kitu gipo. Rabanga lada ki rescue team kila led dan PYNLAIT-IM ini kelung berangkat tabenai. Kepertai brok away kapet kendiang. Kwa ban pai ki jumut jum berkat jumpi syaka way ke rescue mission ke bu jisu lawan syaka ni kepertai ban PYNLAIT-IM ya piu dia baru Apostle Paul Ukraine syapang ni ke rescue mission. Haga shiti syaki Ephesus kelenong ke baar. Ini pek rekod ke banding kong haduk ke besipau. Ngerai syua kata. Aku akan syukurnya pikat ni. Kumba kita di rescue team kita let ban PYNLAIT-IM ya kan ni ke kenarit. Ya ke bahaduk mana mental kot ya ke baby Jessica haga ri Amerika berok away. Kau ni jing itu kena ke besnut nak kelong. Apostle Paul Chronicle anu thok syapang ke jing PYNLAIT-IM ke bakrau tam haga history jong ni ke pertai haga bau kon jong BLEI. Ulawan ban PYNLAIT-IM ya pi badina. Ramai tu ini pai. Syekh Ephesus kalau nong ke baar ini pet ke rekod peningkong untuk sipau. Nang tangan saya lihat bin babin halo Jingiaphylliew baro jong kani ke passage. Ephesus lenong baar ke rekod peningkong haduk ke sipau. Kani ke ke account ke jong upol lane ke jing pla ke jong upol syapang ke mission PYNLAIT-IM ke jong BLEI yang iway piway. Rekod peningkong gong Badia pila PYNLAIT-IM haba pila long ki bayap da ke jing rengkang bat ki pop. Ngila day banyap namar ke jing rengkang jongi. Bat namar ki pop jongi. Hanre la PYNLAIT-IM dano do Jesus Christ. O Apostle Paul Ukraine shusho shani sharom wong. Ha ki ba pila juyat meno kat bakum kerukom jong kene ke percay. Kat bakum usim ke jing sensyar ke sun. Kat jong kata ke mensiam ken. Kat batray menta hagi kon ke jing bam kongo. So Apostle Paul ang open shy bagi jing hap jung isya ka pop ka day namar ka jing trebor ba jung neus im ka jing sensyar ka sun lanus im jung sun balong syaitan baru tahu im ha jing sya wa trade ka mensiam baman haki kon bikin long ki kon ka jing bam kongo kat balai gong hapdeng jung ki ba mangi baro ngi laju shisen ha ka jing kwa ka do jungi da ka bale ya ka mon jong ka do but ki jong ki jingmut but ngi laju long na la ka tenrai ki kon ka jing bitar kum kita ki way kon ka jing bitar mot ki kon ki bela persya ki kon ki bawan ra ya ka jing jot haladi khat pasau gong handrai BLEI bala long bakan dray ke jing isnay namar ke jing it ke ba kraw jong u da ka ba u la it yangi wat man ba ngila long ki bayap da ke jing rengkang jongi ulapan im yangi lem badu kres da ke jing ia ke jing pen im jong pi nilai pet yang yang teh haneng tingin mi pansyo ke kot ban riu gong baru lapan im yangi lem badu Jesus Christ pat ulapan syong yangi lem badu ha ka jaka beneng hau Chris Jisu tanmot BLEI ya kerja syong jongi habeneng rengkat batu Chris kot benyau baun yo pen i hakirta ki bansawan ya kata ke jing kenrei ke jing ia jong u na ke jing les pun syangi u Chris Jisu no Chris Jisu
hang ning yo I ko ki prabangen to jing ya to kana man tan nan ka to jing kami jungi kan lihat itu video hot ka to ka rem jong ka pung ka klam la jing shaban te ban kom ye baby Jessica hot ya jing im jongi ru kan ne ka along jong ka pop kam la jing shaban te ban kom yangi na ka jing wan ka jong Jesus Christ ban wan yap ban ta jongi we pi we ka pa pra du shpo ong na ma da ka jing ai a la pan em ya pi da ka jing nget gen đó cái jing ai jong BLEI ka wan lang ba ka jing 8 ka jong u rai BLEI u kami lanti balang ba ka jing ai ya ka balapan im yang ingi dai bandon ka jing nget hau kataru om na pi hi ka long ka jing ai u BLEI ka jing ai ka long ka jing ai u BLEI ka jing nget ru ka long ka jing ai u BLEI ka ai ka bangi don kam ka sudai tang ka mon bangin ko ngo u BLEI khop khandai ka om da ka jing le ken bo no ru un yo ban ngau sarong kata da jing tu ba start ka jong u BLEI ba ka jinget ba ka jingai kam de kata ka mi no breu na mala ka mi no breu da ka bor ka jong breu de jing start jong breu de kam ka jing le jong o breu skor sarong khap shi pau on na mar ni long ka jing thao ka jong bala pen long ho Chris Jisu de ka jing le ba ba ya ki pau BLEI la kre lupa ban ngin yo ya haki Rau nget ka bang ngotanat lembaga ni ka passage lembaga ni ka khot bing lai puli ka long ba ka ni ka rescue mission Akan rescue mission kejing ya pair hapedeng kan ni kejing PYNLAIT-IM kejong BLEI yang iwe piwe but kejing ya to kanash pang baby Jessica ane ke Jessica McClure Morales kadai gani bangi ngim dai tangki spectator ngim dai tangki ta ki ba kami henry ha kejoga por ngingi dai kita ki badon bentalang ki ba sakilang ya ni ka kamba ke bo BLEI le na ka bentah jongi Jangi ngim shu kami ngim shu pet ya kata kejing PYNLAIT-IM ke jong BLEI ya no rengi kami pat ni pet ya kejing PYNLAIT-IM jong BLEI jangi ngim dai ki spectator rengi dai ki witness ya ke bo BLEI le kejing im jangi kejing kali bening ko ramai ke kejing ya dai kat ko pol kan ne kejing ya puli jangi hapdeng kapop ke jangi kejing rengkang jangi habang ya nujor but kejing pen im ke jong BLEI dan ya pai shi ni ke khat ini pet ben papen ini pai biang chef ses lunong ba ke khat bening kong to ko BLEI but ya piu lupen im ha pi dang long ki ba yap da ki jing rengkang bat ki pop bat ki ba pi la juyat meno kat ba kum kerukom jong kane ke perthai kat ba kum us em ke jing senchar ke sun ke jong kata ke men sim ken ke ba trei menta ha ki khon ke jing bam kongo ha pedeng jong ki ba mangi baro ngi laju im shisin ha ki jing kwa ka do jongi da ka ba le ya ka mon ka do bat ya ki jong ki jingmut bat ngi laju long nala ketenrai bat ngi laju long nala ketenrai ki khon ke jing bitar kumjo kum kita kiwei Prawangit kejing yang nujo jong Apostle Paul hang ne kadai syapang kejing rengkang jongi kebala day penyalam yang isya kejing ya persya ya kejing pen im kejong BLEI kebala ailat yang bangin im bangin yo ya ke salvation ya kejing pen im kejong BLEI ki lok ke be jona tang hang ne lupa ngilayu I bakam don ke ke bami nangi ya ke bangila ban pen im ya lati Light no satang kata ya ke bo BLEI hiu lale nagbenta jongi we piwe ulo PYNLAIT-IM yangi ulo PYNLAIT yangi ko kilok ki be jona naga pop but naga bainong jongka Rabnge jagi ni ki light lig dekat upol ulat ho ayu syapang syaitan kidon atli ki jing patai syapang syaitan kebening kong the prince of the power of the air lane us im jong ke jing senshar kasuny kabamot bau syaitan don nong rim hau ya ke ba ule henry ulong uta unong penjot ulong uta unong pensneu ulong uta unong penyap ulong uta unong mudui sakaisyo lakot yu syaitan kum uta umensim ubatray hagikon jong ka jing pamkongo the spirit who now works in the sons of disobedience. Tingi hang ne bakidon arli ki activity jong syaitan baru Apostle Paul ukren hakinong Ephesus. Baru ong bahwa lengba ke jing rengkang jong ingila hap syakapop. Namal ke jing
Penshoy jong news jong asun. Namar ka jing yalam bakla. Jong uneu mensim. Ubiatre hagikon ban tre rengkat bagi kon bakin don ke mensim jong jing bam kongo. Rangat usai tan utrai ka negerkom. Barabor. Tak ada don kam yu Jesus Christ bun wan jeng pertain PYNLAIT-IM ya piu jana. Berkadai da jing sius pa jong kadai da jing yap jong lo ding na bulala ban thiết kenti yang ini ban kene no yang ini. Na jing kam kenti ke jong usai tan. Rangat kat kum katai ka khot kibor ayu kibadon hap deng jing ele hang ni. Kawai ka dega bor ka bengi khot ya ka internal force ka badon ha ka donut jongi ka batrai ka jingmut jing berkat jongi kawai pat ka dega external force ka batrai leng ba ki but sen di jong setan oi ko ki lok ki be jonga ngim don ya ka bor ban ya le persha ya ki but sen di jong setan rengi la ban yo ya ka bor ka jong Jesus Christ ladang ngi ben shet ila ka jing jongi hau ladang nget ha ka kerteng ka ba crowd jong balarangi priang ya kaneka jing PYNLAIT-IM jong ila banyo ya jing job oi prabanget balai hakini ki dekot minang supuli lakot yang ki kon jong jing bitar lakot yang ki kon jong jing bitar namar ka bami nangi kadai jing snail sudah ka bami naladehi nujat benriu kadai ka snail sudah kamdon ka bahag bami nangi ko gilo ki be jong angi deban tip ya kata hadin pengilamat ya consequence jong pop ka bami nangi kadai jing snail sudah mereka jing itu kenapa kebeteng mereka ong namaru Jesus Christ layap nang banta jong pi wat jong aku ki lok ki be jong aku ki paralok jong ki parabanget jong tena kata ada nilalat na ke jing tim jong pop oi kan ke jing ele ke ba shapo bat ke ba shabar kan yai jia kan yai urlong kan yai beteng ila pat ban kam ya bor ke jong Jesus Christ PYNLAIT-IM na kata ke jing temu jong pop oi prabanget happy wat anga kadon tang kata keban self destruct yang ini keban penjot yang ini napo syabar nabar syabo mereka kubur ke besngol tanah Jisu ulapan yang ini atau ngi priang na ya kijing pen ke jong Jesus Christ ya kijing kali ke bobot ranget KUMNO Apostle Paul upan yasa ya kijing pen ba kijing jong kibreo kijing jong jong pi KUMNO upan yasa ya salvation but the blessings jong BLEI. How does Paul link the blessings and salvation? Dan ya pai shini rekod Ephesus lenong baar kakot kebasaw do benyaw. Hendreu BLEI bola long ubaken rei kejing isen namar kejing ke bakraw jong da kaba la yangi. Wat menbangi dang long kibayap da kejing rengkang jongi. Ulapan yangi lembat ukres da kejing lapan yapi. Baru lapan mi yangi lembat baru lapan syong yangi lembat hagi jaka beneng. Hau Chris Jisu bon yo pen hagi reta ki bansawan. Ya no? Lese ki angel ki bampat ha. Bad yangi piwe ya kejing mayan baro. Ya kabangi ngimlaban tip. Ya kata kejing kenrei kejing jong kata kejing les bun syangi hau Chris Jisu. Rangai kejing kerku kejong Jesus Christ lapan syang nong rim. Ha kejing mipat. Ha kejing kiu jong usyapeneng. Bat ha kejing pen kraw yu Jesus Christ. Exaltation kejing kentionam yu Jesus Christ. Ha ki hima kibeneng. Hawat kejing kerku kalaban wan. Larangi pediang ya kejing terwa kejong Jesus Christ. Nila banyo ya kejing mipat kembu Jisu la mipat. Nila ban kiu syabneng kemu Jisu la kiu syabneng rengkat bat ki angel larangi kejing ke badai biang kat kum kamon kejong BLEI. Nila ruko rabengit pe banyo mat. Ya kata kejing long rengkat baru BLEI bengin sensyar lang sa sisen kumbo adam ke kila sensyar hagane ke pertai ngiru ngin sensyar rengkat but uneu human upara jongi. He is our brother. Ulong uhumen jong pi ba jonga. Ko ki lok be jonga. Ngin yo na
BLEI ubukum Jesus Christ. Kita ang kibaong bo Jesus day tangu kon jong BLEI. Rel pipuli Yohanes kelnong bakat saw kat bapra uji bapra bakandai ter larangi puli Yohanes kelnong bakat saw kat bapra bakandai ter pin shem bo Jesus ong la pilayo I yanga pilayo I yukpa namar manganga long hukpa ukpa long hanga. Ko gilok be janga. Lo pikwa ban yo I. Yo neu Jesus Christ belayat haslai jong ne ka pertai. Ila ban supriang kene ka jing terwa ka jong. Jesus calls us to participate in his resurrection, to participate in his ascension, to participate in his exaltation, and to participate in being co-regents with him. Rong be kumnong in long kita bi bentalang ha kajing mipat kajong Jesus Christ. Kumnong in bentalang ha kita kajing kiupat jong usha beneng. Kumnong in bentah kata kajing pen kentiu nam kajing pen kesan kajing pen kraw. Yo Jesus Christ. Kadantang kowe kalah. Bangin long involved. Kadantang kowe kalah. Bangin ye bentalang. Hakane ka salvific history. Hakabangirong in long shibenta. Kum kita kiba kami lan ki spectators rekum kita kiba saki. Namar kan ni kadai shipang jongi. Kan mau tu video ngidang shipet mentan baby Jessica long ikulung ibarit irung ha itu I hau hakato kapung katlio ka badan ko prain siya. BLEI habo pet nang tay na beneng kani ka pertay long kumidot ibarit hakane ki universe broke away. Ray Jesus ula focus ula kami shan kani ka pertay na marga de kani ka pertay ka badan kam ya ka solution takadaw ula one PYNLAIT-IM ya pi banyanga. Ramngai ka kubor ka basngo tanat lang bagi to gid khot. BLEI bu Jesus khot ingi pun PYN-IM pat ingi pun PYN-KIO pat ingi shabneng begin long kita kinong sensyar rengkat pat na bu ingi mar bu la job na benta jong pi wachanga na mar bu Jesus ula job na benta jongi larangi ngi benchet ila ka kti jongi ha kti jong Jesus Christ ngiru ngin long kita iban sami pat. We will share his resurrection. We will share his ascension. And we will share his exaltation by being co-resurrected, by being co-ascended, and by being co-exalted. Nidan kam ko kilok be chunga banya long involved banya shimbentalang nakani kajing tmu kajong BLEI na benta jongi. I baby Jessica hakato kajing ya pet chungi mentan im don ya kalat banjit ban le ruem imla mari long ikanai berit. Ray haka jing im jong pi jong au BLEI la ai ngi kaktin ka bakot jong haka banila me pensyong nong rem ya ka ba ka besneo. Bat bangin jit ka ba. Maga dai haka bangin jit ka ba. In la jing sha man priang ya ka ne jing le ka jong Jesus Christ no benta jong i we pi we. Ramnget ka bor ngi yo na nang nong yo ka ne ka bor ka bangin la ban priang ya ka jing terma ka jong Jesus. Na ingin yo ka bor ban ya le persya. Ya kita ki bor ki badum kita ki bor ki basyapok pat ki basyabar ka jing im jami. Kadai tang lada. Di pai shu tu ya pet kita khot ki bakat tandai do at BLEI. Tu ya pet Ephesus kelonong bading kong kat khot bakat tandai do at BLEI. Kani ka pensyai ya kani ka jing keli ka bangidang syu keli mentan. Kong bat ka ka jing kraw tam ka bor jong shangi ki banget. Kat bakum ka jing trei ka bor ka jing klan jong kaba ula trei ha Chris menba ula pen mi pat ya na kabayap na kibayap. Bat ula pen syong ya sya kakti ka mon ka jong ija ka beneng. Kam sya jrong ken ya ka jing sensyar bat ka don bor. Bat ka bor. Bat ka jing long trai baro. Bat halor ka kerteng baro pala kerteng. Tang hakani ka percaya Henry hakata ka bansawan ru.
Bat ula pendem ya ki baro hapo ki kejat jong u. Bat ula bo ya u. Ban long u klik halor ki baro ya kabalang. Kabalong kamet jong u. Jing pendap jong uta. Uba pendap ya ki baro habar. BLEI ula terwangi wai piwai. Jisu ula terwangi wai piwai. Begini shimbenta. Haki ne ki benta jong ke salvation history. Ya ke bau Jisu ila depan job na benta jongi. Kamram jongi ke shulong pengen penshet lagi keti jongi. Haki keti. Kijang. Jisu Christ. Ramnget. Ke ke basis. Lana ke ka temai. Bat ke nong rim. Ya ke jing penim jong piwa jonga. Atau upol syaki Ephesus ukuran halor kani. Yang siap hai syaki Ephesus nong ba kat ba pra do besipau. Yakti jong blai gaon namar da ke jing lepen im ya pi da ke jing nget ken. Kataru om na pi hi kalong ke jing ublai. Om da ke jing le ken. Bau no ru unum yo ban snow sarong. Namar ngilong ke jing tau jong u. Balapan long hau Chris Jisu ya ke jing le ba ha. Yaki bau blai ulala kret lupa. Bangin yo ya haki. Pramget ilale se ban ong ke temai jong ke jing pen im jongi. Kadai ke jing ke beken re ke jong Jesus Christ. But kalong ru ke creative work jong Jesus Christ. Ke jing PYNLAIT-IM ke bapala. Nyak ba ula le na benta jongi. Pramget kadon kawai kedekot ke bangakwa ban pulih ban syupan kan mau piang kedekot ke besan kan ni ke sum up ajing syai ke ya ke jubab jong ni ke jikeli ke ong kumno kedekot ke besan ke ong wat men ba ngi lalong ki bayap da ke jing rengkang jongi ulapan im yang i lembat ukres da ke jing lapan im ya pi ko ki lok ki ba it janga ublay long shao blay wa pala blay wa i blay wa dap da ke jing isnay ke jing kan rei jong ke jing atau pilong bala kloy ban pediang iu atau pilong bala kloy ko ki lok ki ba it janga ban no ya kapap ban pai no show pi prabanget kum kabalang kam day ke building kam day ke yeng mani re kabalang day ki dekot ma piut manga kat ba ki dekot ki wan ban ya lang lane kat ba ki dekot jong kabalang ki mi no bat ki priang ke jing kot ke jong blai ban long ki briu ke jong u eklesia ek mot ban mi shabar eklesia ke mot ke jing ya lang jong ki briu eklesia ke mot ke jing ya lang jong ki riu ngai kat bangi ni wan ban penyaso pat kamet ke jong Jesus Christ kabalang kadai kamet ke jong Jesus Christ kat bangi ni wan ban penyaso pat kamet ke jong Jesus Christ ngimla ko ki loki be jong ban im shabar kamet ke jong Jesus Christ ni don lala ke jong kam kakti ke tre la ke jong kam ke kejat ke tre la ke jong kam di kmat ki tre la ke jong kam di skor ke kemot ke shentur ki don la ke jong kam ai bokong sanang ne ko ki loki be jong ngakwa pensha skor ba ya kene ke jing hikai ublay kwa yang ngi hejing sha begini tre mar persha ya ka wei pat ka dekot met ublay ukwa yang ngi kum ka balang begini tre lang namar habangi ngilong ka met ke jong ukris ki dekot kimla banile persha iwe pat kabalang kalong bedon kam kabalang ka parsi ya ka jing tre ke jong Jesus Christ lembaga jing im jongi ban penlang kumilai pulih atayo mensua ban penlang yang i begin long kita di kon ki jong ko ki loki be janga pi kwa ban long shibenta jong met ke jong Chris kabalang larang ye persya kawai ke dekot met ya kawai pat uwai bra ngai uwai pat uwai Kristan uwai pat ko bor ke besnosi kalong ngimla ban long shibenta kamet ke jong Chris tarau ngi don kam ko ki loki be jonga ban pentrekam pura ya ke bakaktin jong blai ke hikai om bengin long selective om bengin shujit ke bengis ngo hun ke bengis ngo day
Ray ublay kwa ingi way pi way bin tiang ya ka way pa koy ka kantin ka bla persat man sim do man sim ba koy na ma ka tin ka jong ublay ka day ka ta ka bala ban penjan yangi ban tip sure sa pangune ba kwa on penlang yangi pam ki kon ki jong Ramai kijing kali kebetulan kami kalau hato mapi mengangilas ngutuk purash pangajing IA. Hato ngilas ngutuk purash pangajing IA. Kaya kebu Apostle Paul have we understood fully about the grace of God? Tanya pai si Ephesus lanong baat kerkot benyo. Hato berapa ngai lanong in sutuk purash pangajing IA kejong belai. Kaya kebangitip mentah ke sulong. Puji sulayap na bentah jungi Hendrai yaki details. Belai seperti bawah ini. Tanya pai si Ephesus lanong baat kerkot benyo. Kong KUMNO ponyo pen I akirta ki bansawan kabamot kanekan sajia akirta ki bansawan. It is a future revelation. Baon yo pen I ya kirta ki bansawan ya kata kejing kenrei kejing IA jong u ha ki jingles pun syangi hau kres jisu. Oi prabangai siapang kejing IA kejong blay ngin sayo ya ki arta syado ki bam jukut ban snotho ya ka. Pengintip bin pa bin angle by angle ya ka ego blay ulat muna banta jangi. Ray mentang isyutip tangkat ni. Baka ne kejing IA kalong kejing mayan kejong ublay lengba kejing it jang u. Grace is defined as the mystery of redeeming love. Kejing it kaba siuspa, kejing it kaba kendo, kejing it kaba PYNLAIT-IM, kejing it kaba PYNLAIT ini. Lagi kejing te kejing kum jang kapap. Ronald nga kwa man puli ka way ka quotation na ka Desire of Ages. Kasla ka bakat kanday ba paat po ba nga ngets kem kani ka dekot ka pangidang syur puli kani ka jingkali ka pangidang syur kali ang tayaneng kan kam syai syur lagi lay puli kani ito niya pai man puli ka pareng bat ngan spasyang ban translate ya ka jingmut. By coming to dwell with us, Jesus was to reveal God both to men and to angels. Takbulawan banlong hapadeng jongi. Ujisu lahapan penpau syaphangublay. Omtang hangi gibriyo henry wat aki angel ru. But not alone for his earth-born children was this revelation given. Kanega jing penpau kamday tang nagabanta ki jing tao jong nagapatay. Lanetang nagabanta ki kun jongu. Our little world is the lesson book of the universe. Snap kini kantin. Kiba bot ko kilo kiba it junga kalong siya ka jingmayan. Kaba snow na do katata. Kani kapertay ka jongi kalong kakot hikay na kabanta kapertay bat kabeneng na ka universe broke away. God's wonderful purpose of grace, the mystery of redeeming love, is the theme into which angels desire to look. Kani kajing tmu, jong kajing IA, kajong ublay kabapala, kalong kajing mayan, syapang kajing siuspa, jong kajing it. Kani jing siya kadika team, ya kabaki angel ru kikwa jing siya ban kami, ban snuthu janaya ka. And it will be their study throughout endless ages. Kani kaya ha pagkakot kabanyaw jong Ephesus, bawat ki angel ru, bat kentup yang ngiru jing siya nginsa yo jing hikay, syado ki arta pamjukut syapang kani kajing mayan, jong kajing siuspa kajing it. The mystery of redeeming love kabalong kajing IA. Both the redeemed and the unfallen beings will find in the cross of Christ their science and their song. Baro kiba lasya siuspa, bat kita kiba klamhap syarapop rengkat bat kapamot ki angel. Kinlap ya kajing pla jong kading penalang bau Jesus Christ. But kin yo'lot yagijing jubab yagijing kali jongki. It will be their science and their song. It will be seen that the glory shining in the face of Jesus is the glory of self-sacrificing love. Kanya kajing tensyan kabakin yo I hagakmat kajong Jesus Christ kaday kata kajing tensyan kaburam jong kajing kendo
jong cái chính em cô cái lo cái bể chẳng à cô lo cái bể chẳng à cái chính bên em cái đây cái cam cái bashirta salvation is the work of a lifetime cái chính bên em cái đây cái cam cái jong BLEI cái cam cái jong pi vật chẳng à là đang nghĩ ya rengkat baru BLEI cái chính bên em cái long jong pi vật chẳng à BLEI lo terwae bat u kami lenti bangi min priang yang ni jing IA kejang u kejing IA kadai kejing I sngo bah kejang BLEI kam dai kejing mi nagi kam ki bah jong pi changa tatip yang ni taro ka Bible ko ang lapan im yang i da kejing IA we are saved by grace dagi kam mila ban long ki bre ka bah kejing bah kalong ka badan kam BLEI man habang ngi le bah ni pertobot yang kejing long kejang BLEI ni emulate ya ka character ke jong BLEI ra ke jing le bha de la de hi kam la ban pen im ngi ho ka la ban long ka nong rim ha ka BLEI un bi share pi ban nga ko ki lok ke ke cha ta ki kam ki bha ki long ke ban kam ne ka don ke jing e pher ki kam kim la ban pen im ya ni ra ke de ki mat bi share ki BLEI bi share pang jing im jong ila ka ya seriem pat ka hukum ke jong u ne em jing IA ka de ka kam ka pakan ja BLEI kam de ka kam jong ki jing thao ko ma pi mang kam day ruat ka kam jong ki angel ki baklam hap sya ka pop re ka day ka kam ka jong BLEI ka kam ka jong BLEI raw ngai kam day namar mamapit mga nilong ki bakordor taraw BLEI la ai ni jing penem hot nilong ki bakordor la ban len ya kata an re ka jing PYNLAIT-IM ka jong u Jesus Christ ya pi ba nga kam day namar nilong ki bakordor re ka day namar bu long utaw bak hindu padulong tao bakan re ke jing IA padulong tao ba ubadap liam ha jing e kabalong ke jing mayan ya go BLEI on sepen shai onda ya yo ekala benon rengkat batu shadow ki arta bang jukot angai kemat ke bakatu BLEI lapen im yang i lamba ke jing IA namar bu e yang i do kata ula ai ya pi ba kelat penginjit sa sangi penginjit pat pengin priang penginjit pengin priang jika ai kebu jisu lawan cakap ke pertayun PYNLAIT-IM ini akan ke rescue mission ke balong critical hajing im jong jai ban reu pat ula job ula ban ai hapiu nang har ke jing job ukwa ini bangin yo hiralat ban mi pat ring yo thia ukwa ini bangin kiu pat syabneng rengkat pat pandon rengkat pat junom la junom ukwa yang i bangin sensyar rengkat pat na ai penyo BLEI bokomune na ai penyo us mo bokomune na ai penyo uta ubam kumi ya kador banyo keliang ya ka ai kebolale na pentai chongi rawen kabalan kalong ke instrument ya ke BLEI ula ban krek yang i kabalang kalong ke instrument ha ke BLEI ula ban penjana yang i Hari larangi yele persya iwei pan inom la ban long ki dekot jong met ke jong kres yeshrut pra banget yeshrut hayeng hasam yeshrut kum ki nana ki mama ki mesan ki pasan atau ke modus operandi jong i kadek tang ban yeshrut ban yasniu ngilong kum ta ko kilok be jong ada ke mensim ke besnoret yemla dalilai ru em palong shi bentawat kemet ke jong Jesus Christ no kemet ke bele persya ya ladihi kanyap kemet ke jong Jesus ke dan kami ki breu ki balong balakloy ban hapo ya ladi ki breu ki balakloy banum bo ya kapor halaka klik la jong re bikin priang yo Jesus bulong kap ten jong ki temat bakado
Lalu Jisu lawan ban PYNLAIT-IM ya pi bet yanga. Kamdon kejing pair lada pi deu shenrang lan nekentei kamdon kejing pair lada pi long ujiu lan eu Greek. Kamdon kejing pair lada pi deu Kristan u bedang shuan lan eu Kristan u bala long laslem. Handreu bleu long marka jo markom jo yang iparo. Bleu kwa. Ini ko gilok ke be changa. Ban priang. Ya ini ke rescue mission jambu. Bangin sya bun le na dong syadong nagbentai chongi. Pat ke ke bu kwa ya pi bet yang bangin le ke shulong tangkat ni. Bangin don kam. He don't come. Ban priang. Ban kongo. Dan ya dwai kok pau bleu jungi bab nek. Kanong idap try da kejing sngongo ya me kan ke Jingiaphylliew ke pasngo tana atau katata. Apostle Paul wanra ya ke Jingiaphylliew kana syapang ke mission impossible. Mereka long ke mission impossible bat ubreo. Ambat me. Try BLEI ya ke Jingiaphylliew. Melabo ke dono jongi ke Jingiaphylliew. Ta ai try jisu be pingin la ban priang ban kongo. Kat ban BLEI hangi we pi we. Ya ke jing IA. Kat kendrai palat liam jong me. Adwai men kerku di prabanget bagi parlok kebelias nok lang kan ikas ngila sa don pedeng jongi ke badon pedeng jing pang ke jing shitam don pedeng jongi ko try ke badon pedeng ke jing long temen pamla syo banwan cha ke jing iseng lang mereka kong san try jisu bait kalong langi don hakano no ke Jakarta hikai ngi bengin long kita ki dekot jong kamet jong me ke banya trailang pan long pan ya ke palang kamet ke jong Jisu Kris. Maaf kilat kipop kirengkang ke jong ni. Ni pan gini baru aku kerteng ke baklan bortam ke jong Jisu Kris. Bolong ulok ubahajan jong ni kinong pop pat ubakam redam mga. Aku kerteng ke jong Jisu. Ni pan ini ke jingker pat bagi jingker ku baro mentah baca doa ke atabam jukut ro. Amin. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I